महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सोचेंग मंडल आतुम पेंचपातिर पिपन सी इंटरनेशनल वुमेन डे कतलनपन क्लारेट क्लस्टर लेवल फेडरेशन लपेन इंडू ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी IGSSS आतुम चेराप चेतोपेन चेपातिर पिपन सी इंटरनेशनल वुमेन डे कतलनदुन KNCA atum dok muka ASDC sai hemalong International Women Day Katalon pon. Kothalguri along International Women Day Katalon pon. Duarbagori Mondol Muhila Morcha atum pencepatir pipon si International Women Day Katalon dun. Kardom pinia birta than bang pinili merina hansepi non arjita birta angton pen. Lakha Inkoratrok Duarbagori MEC constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex asai hemalong tapirthe adangpi International Women Day Katalondun along pachetondun si Duarbagori BJP Mondol Muhila Morcha atum cepatir pipon si International Women Day arni alir alon pen Katalondun. Bangso katalon pon lalong kace singnar piahin pen cepatir pipon si jalin pon. Anparta kongchun bang Rojilin rong par pi Duarbagori VDC chairman Sarkoy rong par Losi rong hang pi Duarbagori Mondol Komiti BJP Maipu Sonaram Singnar Dolamara Town Komiti Dun Maipu Mongol Singh Terang atum cetodun pen International Women Day lapen bangso katalon pon lalong ing samjin pen mai pachun pon. Daihuri pen amos ing T365 News India. Thereponi Painar Cap Arni International Women Day Arni Pachetondun si West Karbi Anglong District Hamren along Tame Multi Utility Building at Hengnu along Mohila Morcha Bharatiya Janata Party Socheng Mandal MMBJPSM atum Ketalon Pedopon Ada Porphai Cap Pormalom Pen Rat Amai Pi Pangcheng Pon si Purnima Hanse Pi Ahin Pen Mai Jalin Pon Kibang Jia Por Mohila atum pen party alam cipupe pin pen kaduk kawe tak kewang pedji aphan si pachini pon labang somai long kacetong dun West Karbi Anglong DC Krishna Borwa ADC Rahaman Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Hamren Municipal Board Vice Chairman Hetsing Rongphar Mohila Sumiti President Renu Tisopi Socheng BJYMM Secretary Bina Tisopi Icon Timungpi MMBJPSM General Secretary Lapen Ward Commissioner Long Kendra Hanse Krishna Sarma ex Municipal Board Chairman Sangpi Basapi Timungpi MMBJPSM Trial Lapen Kethe Kiding atum Cirap Cetodun si ing samjin pen Mai Pachun Pon Bisor Bisma de Harone Asi ang mastery ko ani ang question hari ko kuiso Bineng pen indeng haru sira krehining ang deng an apor nang chok elo Women's Day Katalon mag International Women's Day lo lasi ilitum tanon ikrang pen anke ahog lo bini abang galadak organized by laki Sujeng Mondol Mohila Morcha laki party walang ame ICI awareness program lasi party Jipupera ilitum suwarnuan lote ilitum kaduk kabita jitong rapsarnan sinang ilitum mahal kaduk resitaan susike bang yan kanang kanang lo lasi organized by walong abang ke ilitum siya lama bang pinengan ingkan ke ilitum bila sumiti uipen ilitum patir pipon ko sida kaduk kabita ilitum situ nang ko lapen ke komiti do ujar komiti punon binang anak komiti itu pen sa ilitum suwarlo aphanjong seman pen nang ilipen punote pinengan ingkan ke ilitum laso ujar komiti pen sida mate ilitum this session na komiti pen sida lapen ke ilitum Mohila Sumiti uipen punon lapen party to sida jana party along sa organize walong an pulote ilitum kaduk kabita so arni ke kolong lake party name
Hamran pen Rustom Ingti 365 News India. Socheng Dhanta Constituency Mohila Morcha tung cepater piponsi Kothalgori Pathua Klamalong International Women Day Katalon Pon. Patumi Thereponi Painar Kep Surihinira Inkorahini International Women Day Katalon Pon long pache tondunsi. Socheng Dhanta Constituency Angkang Arlo Mohila Morcha atum cepater piponsi Kothalgori Pathua Klamalong International Women Day Katalon Pon. Bang somai long ake hai pisang pisamili timung pi pensi mai cepahen pupon. Keceng pen kijut an setami ing samjin pen mai cari pon. Pini bang somai long sang pisamili timung pi mai ke pha alam the jai pon pen biti bachao biti parho pu alam the pi en pon pen penang an suarlo atuma phan aprang king kam ke chijor pon thekji aphan chethan chimum pon. Pini bang somai long alhi amman pen ke chetong dun sang pi ka cherong pipi local MEC mati EMKAAC sang pi Promila Kilingpi Director Winter sang pi Akoni Devi National Women Secretary Professor Bronson Terang VDC Chairman Sam Ingling Mondol President Lapen Anparta Ongdung Abang Phi atum mati aluhi aman pen chetong dun Mailong local MEC sang pi ka cherong pipi kaning jepon atengke Arlok paching thurji lapen ahawar paklarji plote suarlo atum ta ke klem kedam angring isi kidu kinang sot bang sualong nihin pen kai kita nang cerap nang cetodun jipu si lam thejai pon bang suajok non ke bang ji MEC mate KASC anghoi kilik along puthot cerap cetodun vek pupu si birta redun long Rongmong Wepen Dilip Tokbi 365 News India. Patumi Therepo ni Phainar Keparni KNCA song atum dong mukak ASDC Sai Hemlong International Women Day Katalon Pon. Labangso Katalon Pon along athepi ke Pon laki Gender Equality 2 Day for a System Table tomorrow mai along kacethan pon soarlo atum laan so se jakong che pherang along long ji lapen kaprek sorkar pen soarlo atum aphan awan kethik pon ateng pen soarlo atum aphan ipon nang ji pusi chethan che pare pon bangso along maipu KNCA Dongmuka Regional Committee Rinu Teronpi ahin pensi mai che ripon labangso dunmai phu KNCA Dongmuka Regional Committee Dina Tok BP ahin pensi mai ke pha alam the jaipon labangso mai long kajek Tok BP KNCA Central Committee Kongchun Bang Rina Kropi dunmai phu Khorsing Ingti ASDC Central Committee Nuhason Terang ASDC Central Committee Moniram Timung ASDC Central Committee Lapen Ong Dong Kethe Keding Atum Chetong Dun si Mai Ing Samjin Pen Pachun Pon Pini International Women's Day 8 March 2022 Bang Sorni Bangke KNC Asongahin Penditu Regional Vice Asosiasi Talon Polo Dasi Litum Central Committee Instruction Ateng Penditum Longpli Asosiasi Litum Talon Pon Dibu Regional KNC Regional Committee long ke Dibu KNC Central Committee Office long si Talon Pon lo Lapen ke Dokmoka KNC Regional Committee rin pen ke Dak Dokmoka along si Pon lo Lapen ke Hamren KNC Regional Committee long bangke Kironi long si Talon Pon lo Lapen ke Bokajan KNC Regional Committee rin pen ke Sunyajan long si Talon Pon lo Nasi kini na bangso International Women's Day laki itu pini si Talon si nason kami itu
tum NC song han pen ke ni kan mak kami lepasan international women's day talon dun ber so nak taksi finish kami misem me et pen alira chang kan itu talon pon pacul pon lo nasladak karbiang long along abangke ni tum NC song han pen masih karbiang so ching song han pen si international women's day nasladak talon pon pacing cing lo lapen ke nona bang ke asong kapre gum tame sordo kapre gum son katalon dolo so tame ne tum asong hin pala so katalon na bang moto bang ada hello sordo tu makaching tur karbi timar ko butmat kapaching tur pon tur lapen ke pir dak pir tame itu magke sordo tame aso kapaching par pre don kachisong bang so alam lo lapen ke 1986 pen kapre ke ha kachisong do kapir lo adam pir lo Dong Mukakpen, Robinson ng Hanse, 365 News India. Pinia berta ke lapan sekang ton iglo, ajo ke me, kardong.